Estación de servicio Reza, pensada para usted. Tren de lavado para coches, autobuses, autocaravanas. Espacio para lavar bicicletas y nuevo lavado manual con espuma. Si quiere sentirse cómodo y con todos los servicios que puede necesitar, esta es su gasolinera. Estación de servicio Reza nos distingue la atención al cliente. Gracias. Soas ou acompañadas, hai mil maneiras de comer mariñeiras e cero de resistirse ao seu increíble sabor. Galletas mariñeiras da Vega. Muy buenas noches, estamos aquí en este Parque San Lázaro, en este inicio de la calle del Paseo, para vivir una nueva edición del Rally de Ourense, esta 55 edición, 55ª edición de esta prueba ourensana, que dará comienzo en breves instantes aquí, en este lugar emblemático donde empezaba ya hace más de 50 años este Rally de Ourense. 6 tramos a reconocer, 11 tramos en total, uno de ellos, novedad, tramo urbano, este Rally de Ourense, que se disputará mañana. Pero bueno, empiezan los protagonistas. Tenemos aquí al Alpinche, la primera vez que tenemos al Alpinche restaurado, así que lo dejamos aquí y damos paso a los protagonistas de verdad. Ourense, dos rallies con máis tradición, este ano trae un elenco de pilotos que non pode ser mellor, grandes do automobilismo español, os grandes do automobilismo galego e tamén, por suposto, os grandes de aquí de Ourense. Vai haber moitas copas, non só o supercampeonato, Copa Peugeot, Copa Suzuki, tamén o trofeo de escudería Ourense, e moitas cousas durante 2 días e ademais podendo gozar agora aquí desde este Parque San Lázaro. Había moito tempo que non se podía por temas COVID, por outro tipo de temas deportivos, así que estamos de... Non sei se se me escoita agora, sí. Mañá xa tenemos a xornada de shakedown pola mañá, calificatoria e os primeiros treitos pola tarde con ese espectacular treito nocturno a partir das 10:30. Bueno, antes de coas presentacións dos pilotos, poder falar un poquinho con eles, decir que a todo isto poden seguilo en directo desde Galicia, desde España, en calquera parte do mundo a través do streaming en directo da Federación Española de Automobilismo. Todo isto posible gracias a xente que traballa desinteresadamente desde a Escudería Ourense e outras institucións, outras empresas que prestan o seu apoio para que isto xa posible. Sen eles, pois sería muitísimo máis complicado poder organizar un rally destas dimensións. Así que rapidamente queremos agradecer, ¿no?, o apoio que dan para que se celebre este Rally de Ourense, a 55 edición, a Deputación de Ourense, Xunta, Concello de Ourense, Consello Municipal de Deportes, Inorde, Recalvi, los medios La Región e Telemiños, Suzuki, Escourense, Fundación CEO, Sierra Folleros, Casa de los Lentes, Cádiz, Cadena Ser, por suposto, eses concellos por los que vai transcorrer esta edición do Rally de Ourense, que varía, ademais, con respecto á temporada pasada, como son Amoeiro, Barbadás, Boborás, Celanova, Oirixo, Amerca, Merside e Toen. Pois bueno, xa unha vez falados agradecementos, é o momento de comenzar, e hai que comenzar falando tamén dun ano que é histórico, o lo que temos aquí encima deste escenario, que non é outro que o famoso Alpinche, que xa se falou moitísimo ao longo desta temporada, o Alpinche que está, bueno, pues agora mesmo escasos 50 metros de reverter de Coleman, esa famosa estatua que, bueno, evidentemente coñece todo o mundo. Un Alpinche que quedou fermosísimo, tal e como ven,
non vai ser o coche cero, pero sí quería estar aquí presente polo traballo que no seu día fixo esta Reverter para que fose posible este rally, para crear algo tan maravilloso como este Alpinche. Creo que con él empezaremos ahora a saída deste rally de Ourense, así que adiante. Sí, Luis Reverter e Santiago Reverter y ainda que difícil, ¿no? Por el tamaño. Bueno, él decía que sí antes. Gente se mueve un pouco de electricidade. Para facer algún treito non estamos, non? Ou si? Salirá no exhibición do tramo urbano a tarde, tramo de Montiñas, bueno, a exhibición Odesa, sí. Ano especial, non? Este, moi especial. Sí, un ano parou para a creación do novo evento, para seguir con ellos, de Camilao, un traballo visto relatado porque xente anos de restauración. Moitas gracias, imos escoitar o ruido do motor. Por atrás os pilotos se van preparando. Xa podedes escoitar pois o son do Alpinche. Aí vai o Reverter, baixando xa deste estrado, digamos que en certa medida abrindo xa este rally de Ourense. Todos os coches, unha vez que saian de aquí, pois dirixiránse ata Expo Ourense, onde pois xa mañá comenzará toda a competición oficial. Pois ben, unha vez que saiu o Alpinche, pois os coches, os pilotos que xa deberían empezar a estar preparados para sair, para as presentacións, para poder coñecer un poquinho as opinións de algúns deles, sobre todo aqueles que están xogando aquí pois moitas cousas, como pode ser o liderado. No caso de Pepe López, de momento, pois semella un pouquinho intratable. Veremos como responde o galego candidato, non? Os galegos candidatos para arrebatar ese primeiro posto, como pode ser, neste caso, Iván Ares e David Vázquez, a ver se están recuperados dese tremendo accidente que tiveron no último rally. Dixeronos que si arranxaron o corpo e arranxaron tamén o seu coche. Ben, xa vemos este Hyundai Kona kilómetro 0 que vai ser o encargado de abrir todos os treitos deste rally de Ourense. Moitos Hyundais participando aquí neste rally. Os tres primeiros clasificados de feito do supercampeonato son Hyundai, e aquí teñen este modelo kilómetro que vai ser o kilómetro 0, este Hyundai Kona. Pois nada, cando mirades, arrancamos este rally de Ourense. Xa comezou co Alpinche e agora con este kilómetro 0, as bandeiras. Edición número 55, que vai comezar pois cando que irades. Fotógrafos, todo o mundo. Imos ver se arranca. Diferente o son do motor, como poden comprobar, prácticamente nin se escoita. E aí arranca, e con el esta edición do rally.
xa animamos ao resto de pilotos que estén preparados. Comenzaremos en breve con Pepe López, que é o líder de momento deste supercampeonato. Pues nada, cando queira Pepe López, Hyundai, número 1, ata o momento el líder indiscutible, pode xa subir e tamén, sendo Luis Fernández, tamén poden subir tamén o presidente da Federación, Manuel Aviñón, para dar tamén a saída, neste caso, o primeiro clasificado. Esperamos por Pepe López, en cando queira, aquí está. Antes de nada, pues, aproveitamos que está aquí o presidente y preguntamos ¿cómo ve esta edición del rally? Bueno, la verdad es que esta edición pasará la historia por las restauraciones que se han dado a crecer del Albiche y evidentemente por volver de nuevo otra vez a Parque San Lázaro, que la verdad es que tiene muy buena pinta. Muchísimas gracias. Ya recibimos aquí a Pepe López por Arrozada. Y al líder. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo llegas aquí? ¿Cómo se llega de líder? ¿Con qué sensación? Contentos. Venir a Orense siempre es muy bonito, muchísima afición y mucha cultura de rally. Bueno, y se sabes ganar aquí, ¿eh? 2 veces. Sí, la verdad que se han dado bien las 2 veces que hemos venido, así que a ver si puede haber una tercera. Palabras a vosotras da calor. Moito medo a calor tamén. Sí, yo creo que sí, además creo que esta edición va a ser con menos sol, igual algo más de agua, así que vamos a darlo todo. ¿Algún rival en especial dentro dos favoritos o no? Bueno, lo bueno de los rallies es que el primer rival eres tú y luego el resto hay mucha competencia, el campeonato está muy bonito, así que a por todas. Pues gracias y muchísimas gracias, a disfrutar tamén. Pois aí está Pepe López, líder de momento indiscutible, gañou as 2 últimas probas, gañou xa 2 veces aquí o rally, se sabe moi ben o que gañar, ten experiencia, participou no europeo na última temporada e bueno, de momento ainda que a modestia sempre sai das pocas, pois a verdade é que o auténtico rival a bater aquí por todos os pilotos. Así que cando queiran damos a saída, arranca Pepe López co seu Hyundai. Moita sorte para este bicampeón do rally de Ourense. E agora xa esperamos outro Hyundai a Pernía. Tamén chamamos ao teniente alcalde de Ourense y pedimos ya a Pernía a ver si nos puede atender un momentiño. Cántabro de Pro, ¿qué tal sur allí? Muy bien, encantado de estar aquí, otro año más de nuevo aquí en Ourense y con muchísimas ganas ya de mañana estar en el primer tramo, disfrutar de estos maravillosos tramos y de la ciudad de Ourense. Bueno, segundo en la clasificación, ¿cómo te ves? ¿Cómo os veis? Siempre me veo bien, ¿no? Con muchas ganas de afrontar este rally, de seguir luchando ahí al máximo, de seguir mejorando rally a rally y a final de año estar en los puertos de cabeza, darle unos buenos puntos a la marca Hyundai, que seamos campeones de España y disfrutar de los... Ser aquí podio, estaría bien. Que menos, ¿no? Hay que intentarlo. Ya estuvimos, la última vez que corrimos hicimos segundos, así que este año hay que intentarlo. Graciñas, moita sorte. Alba, muchísima sorte tamén. Pois temos a Pernía que de momento está na segunda posición, sobre todo gracias a que fixo unhas carreiras nas que non cometeu erros. Outros pilotos pois sí que cometeron, lograron mellores resultados, pero Pernía está facendo realmente sensacional. Bueno, é o momento de recibir aquí arriba pois un dos grandes pilotos galegos que non é outro que Iván Ares, acompañado de David Vázquez.
Suba tamén Manuel Pérez, delegado territorial de Deportes da Xunta de Galicia, para facer a saída, e temos a Iván aquí en Ourense e a David, que un da Estrada, outro de Cambre. Que tal, Iván? Bueno, primeiro temos que preguntar como está ese corpo, como te delo corpo, despois o coche, despois do que pasou en Pozoblanco, ese accidente tremendo. Bueno, eu creo que hicimos una buena recuperación física con el trabajo que tuvimos, así que tuvimos gimnasio. E o coche tamén. Sí, la verdad que solo tengo palabras de agradecimiento a toda la gente que hizo posible que en 2 semanas el coche esté como está ahora mismo, a la gente del equipo de R. Vidal, a todo mi equipo, a Hyundai, incluso a equipos que son rivales como Teo Martín, como Terra Training, que en todo momento estuvieron preocupados si necesitábamos alguna pieza, o sea que todo fueron facilidades para llegar hasta el equipo. Bueno, con aspiracións de todos, supoño, ¿no? Vale, todos estes incidentes. Empezaste moi ben o supercampeonato, quitando ese accidente, pero aquí habrá que luchar por un podio, ¿no? Sí, es el rally de casa, ¿no? Es lo único que tenemos en Galicia, el supercampeonato, y tenemos que hacerlo por la afición que nos está apoyando a tope siempre, por toda la gente de casa, así que vamos a ir a por todas. Bueno, pues vémonos estos días, ¿eh? Moita sorte a todos. Pois aí temos a Iván Ares, que dende logo que ten que ser a gran referencia, non? Xunto con Pepe López, que xa vimos tamén a Pernía, pois este coche que antes xa nos dixeron costou moitísimos cartos, moitísimos, non imos dicir cartos, pero moitos cartos, o poder telo así de novo, porque quedou en Pozoblanco completamente destrozado, así como tamén as cervicais de Iván Ares. Pois esa saída de Iván Ares. E ahora que temos a Efrén Llarena con Sara Fernández. Aquí estamos. ¿Qué tal, Efrén? Bueno, casi sin parar, ¿no? Llegamos de europeo, Polonia, Ourense, vaya cambio. Sí, la verdad que un cambio muy drástico, pero bueno. Venimos con ritmo, venimos con una hacerlo bien. Hace 6 años que no estamos aquí, pero bueno, la verdad que lo esperamos con una auténtica maravilla y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Bueno, líder de europeo, ¿cómo llegar? Bueno, pues sí, ahí vamos, peleando. En Polonia fue una carrera complicada, sabíamos que teníamos que salir vivos de allí y bueno, hemos salido todavía más reforzados, así que con ganas de que llegue la próxima. ¿Aspiracións de podio aquí o no? Bueno, yo creo que esta gente de aquí corre mucho. Ya te digo, yo no he corrido ni siquiera ni un solo tramo de los que hay, va a ser nuevo. A ver qué tal se comportan también los neumáticos MRF con tanto valor. Así que bueno, vamos a luchar todo lo que podamos y lógicamente tenemos que intentar conseguir puntos para mejorar. Muchísimas gracias y muchísima suerte tanto a Efrén como a Sara. Bueno, pedimos tamén a Rosendo Fernández que suba outra vez a acompañar aquí ao presidente de la Federación Española. E ahora, pois imos unha das grandísimas sensacións esta temporada, que non é outro que Alejandro Cachón, acompañado de Ángel Vela. Un dos pilotos, bueno, pues, como podedes ver, máis novos no campeonato. Que tal, como estamos? 22 anos e xa pode outro día en Pozoblanco. 23. Bueno, mucho más mayor. Sí, bien. La verdad que el Rally de Pozoblanco conseguimos nuestro primer podio dentro del supercampeonato. Muy contentos y esperemos repetir aquí otra vez. Bueno, hablando con los otros pilotos, comentándonos, todos hablan de ti como la gran sensación de esta temporada. ¿Cómo te sientes? Bien, yo me siento bien, me siento muy
cómodo con el coche, el equipo me está ayudando mucho y hay que seguir mejorando y ir paso a paso. Hay que repetir podio como en Pozo Blanco, aunque aquí es asfalto. ¿Qué tal se comporta el coche? ¿Mejor, peor? Bien, bien, bien. El coche va bien en todas las superficies. En tierra sí que me costó un poco más al principio, en asfalto voy más cómodo. Así que estaremos aquí a ver si podemos conseguir el podio. Nada, muchísima sorte y que vaya moi ben a disfrutar. Aí teñen, pois eso, unha promesa que toda unha realidade, non? No mundo do automobilismo xa en España, Alejandro Cachón, pois que ven con todas, despois de conseguir lograr ese podio en Pozo Blanco, un rally moi accidentado, non? Ali caeron moitos pilotos. Veremos que tal se adapta este Citroën as pistas de asfalto de Ourense. Venimos agora co último gañador do Rally de Ourense, un asturiano de nome Cohete Suárez, acompañado pois de Alberto Iglesias Pin, separables nas últimas temporadas os dous. E xa temos connosco a Cohete. Que tal, como estamos? Canto tempo? O ano pasado, victoria aquí en Ourense. Este ano ves que as mesmas gañas, supoño. Mesmas ou máis, incluso. O ano pasado foi ben. Espero que o mismo. Bueno, igual a xente non o sabe, pero fala galego porque seguiu Xabarín desde Asturias, verdad? Invento más que hablo, pero bueno. Mucho tiempo en Galicia e intento que todo el mundo esté cómodo cuando hablamos y sobre todo que no hable nada sin que yo me entere de lo que hablan. Bueno, ¿cómo ves esta prueba? Empezaste un poquito accidentado, ¿no? Con pérdida de roda, un accidente fuerte. ¿Cómo llegamos? Este año vamos bien de emociones, ¿no? Hubo averías mecánicas, accidentes por mi culpa, así que ahora toca victoria y marcharnos el verano un poco relajados. Que Pepe López está muy fuerte. Bueno, pues a ver si mañana y el sábado también. Pues veremos. Muchas gracias, espectáculo y a por todo. Gracias. Bueno, que suba agora outra vez Armando Gea para poder dar a saída. E despois de Cohete, o gran gañador, pois imos con Jorge Cajiao, acompañado de Amelia Blanco, co seu novo espectacular coche, con este Renault, prácticamente novo. Jorge, espera que un segundiño. Sal. Alégranos ver tamén, bueno, que se non de pilotaxe, si de copilotaxe, moitas mulleres, non? Como é o caso aquí de Amelia, que xa nos vimos algunha vez. Bueno, que tal? Como chegamos aquí con este flamante Renault? Ben, estamos moi motivados, os tramos de Ourense nos gustaron moito. Bueno, vimos coas pilas cargadas, para ganar no último rally en Pozo Blanco. Vimos co mismo objetivo, ¿no? Volver a ganar as rodas motrices, as dos rodas motrices. Así que nada, para eso rally da casa, yo creo que hai que hacer o mellor posible. Un salto importante con respecto á temporada pasada, ¿no? máis emoción. Sí, a verdad que ahora xogamos unha categoría táctica as dúas rodas motrices, o coche dá moito máis lujo conducilo, así que é divertido. Moitísimas gracias aos dous e a triunfar, moita sorte. Pois aí temos a Cajiao esta temporada con coche oficial, prácticamente estrella aquí. E agora imos pois con outro Hyundai, neste caso de Francisco López con Borja Odriozola, que tamén é novo, un Hyundai Rally 2. E veremos o que pode facer aquí Francisco. Francisco, un segundiño.
Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buena, pues muy contento de estar aquí. Coche nuevo, hasta desde aquí. Se ha ido do concesionario. Sí, estrenamos coche muy contento, con mucha ilusión. ¿Qué puede dar? Sí. ¿Qué puede dar este coche? ¿A qué esperas que dé este coche en el rally? Pues que termine el rally ya sea una satisfacción. Muchísimas gracias. Muchísimas suerte. Bueno, pedimos ya a Bernardino González que suba tamén a entregar, xefe de Deportes da Diputación. Agora xa imos ir un pouquiño máis rápido. Temos a Xavier Agustina con Nerea Campos e temos aquí, pois eso, outro Hyundai dos moitos que hai, neste caso da segunda categoría. E nada, cando queirades, arrancamos. Bueno, aí teñen a Xavier Agustina e Nerea Campos. Venga, que temos agora Álvaro Lovera xunto con Vanessa Valle, que por certo, pois, está aquí cun Skoda se non teño mal entendido, de Luis Vilariño. Así que nada, adiante, muchísima sorte, que vaya todo moi ben. Como dicíamos, ven con este coche que o piloto galego Luis Vilariño prestou. Imos xa con que serían os coches das outras categorías. Aquí son as moitas categorías, neste caso estamos coa Copa Peugeot, cun debutante, neste caso é Ferran Aymerich con Eric Belver. E bueno, veremos que tal é o papel que poden xogar aquí un rally que non coñecen, pero que seguro que fan unha magnífica actuación, así que adiante, moita sorte, Aymerich. Imos a ir ahora con Diego Ruilova e Andrés Blanco. Neste caso estamos falando do líder neste momento da Copa Peugeot e veremos como acaban as cousas aquí neste rally, porque vai ter moita competencia seguro. Pois velai teñen o número dorsal 16 nesta Copa Peugeot. Temos a Diego Ruilova, líder da Copa Peugeot, mentres que agora vai subir outro galego da escudería da Coruña, de estirpe de pilotos como é Roberto Black xunto con Mauro Barreiro. E son unha preguntiña porque, bueno, xa que estamos aquí da terra, que tal, Roberto, como chegas despois de ter problemas con pinchazos, Sí, bueno, la verdad que con mucha ilusión de correr aquí en la que puedo llamar que es mi casa. Espero hacer un buen rally, deleitar a toda la gente, espero que toda la gente de casa me anime y nada, a ver si podemos lograr la victoria que pienso que merecemos. Pues seguro que sí. Moitas gracias, moita sorte. Todos. Imos agora con Santiago García e Néstor Casal. Outro da escudería Peugeot. Son varios os que van competir aquí, pois aí os temos. Moitísima sorte. A ver que tal va todo isto e a triunfar. Moita sorte, adiante. Continuamos agora con xente que chega de lonxe, como son Raúl Hernández e Rodrigo San Juan.
Aquí os temos da escudería Más Paloma, Raúl Hernández, Rodrigo San Juan. Nada, como a todos, pois moitísima sorte. A publicidade de Lanzarote, reserva da Biosfera. Esta Copa Peugeot córrese tanto en España como tamén en Portugal. Así que temos aquí a colegas portugueses tamén, como non podría ser de outra forma. Neste caso estamos con Cuña e nada, boa sorte, que vaya ben. Ernesto Cuña con Rui Vascos a Raimundo. Pedimos ya a Telmo Ucha do Concello que suba Cándanos para dar a seguinte saída a Andrés Marillara, a ver se o pronuncio ben, neste caso uruguayo, e que ademais ven de gañar en Portugal, así que moito ollo con este uruguayo, moito ollo con ele e con Bonilla, o seu copiloto. Moitísima sorte. Quedan xa poucos desta Copa Peugeot. Imos agora con outro veciño. Neste caso debería ser José Loureiro e Walter Cardoso. E aí temos os dous, a Loureiro e Cardoso, que non conseguiron, bueno, moitos puntos nas últimas etapas e veremos a ver que logran aquí neste Rally Ourense. E aí está o saúdo, moita sorte, bon vento. Ora, seguimos cun dos pilotos importantes de referencia, ainda que non comezou, bueno, moi ben esta temporada, como pode ser este o caso de Óscar Palomo e de Javier Moreno, pero que de seguro que veñen aquí a dalo todo, Óscar. Moito ánimo, moita sorte, que a temporada acaba de comezar. Pois damos a saída, moita sorte. Seguimos con máis portugueses, neste caso Ricardo Sousa e Luis Marqués. Pedimos a Mauro Teiriño, director xerente da región, que se acerque tamén a dar a saída aquí aos compañeros portugueses. Tamén neste caso Sousa e Marqués, que, bueno, andan en posicións, non conseguiron aínda moitos puntos, pero que seguro que veñen aquí tamén a por todas. E xa os dous últimos pilotos desta Copa Peugeot. Outro piloto portugués, neste caso Luis Morais, xunto con Paulo Silva. Agora mesmo, pois, penúltimo na clasificación, pero que seguro que, como dicíamos, a dalo todo aquí. Obrigado e moita sorte. Imos finalizar esta Copa Peugeot pois con Iago Gabeiras das Pontes de García Rodríguez, piloto galego, acompañado con Alejandro López, último dos participantes nesta Copa Peugeot. E nada, Iago, que vemos que leva aí tamén a bandeira da Ucraína en apoio pola invasión rusa. Moitísima sorte, Iago. Ata aquí a presentación de todos os pilotos da Copa Peugeot, dos aspirantes ao supercampeonato, ainda nos queda moito máis. Vamos agora con Sergio Rúas e José Antonio Ares da Escudería Ourense. Víctor Campa de Toyota Ourense, adiante. Mentres, pois temos aquí a Sergio Rúas, José Antonio Ares, xente de aquí de Ourense, Escudería Ourense.
que corren pois con este Yaris tamén moi novo, que estaremos moi atentos a ver que rendemento dá estes días. Que vaya moi ben, moitísima sorte os dous. Imos continuar agora con Eduardo Paz e Adrián Pérez, tamén de aquí da casa, escudería Ourense, cun Renault Clio que xa se acheca a este estrado para que lle dean a saída. E como a todos, pois nada, Eduardo Paz, que vaya moi ben, moita sorte. Imos agora xa cunha das competicións máis atractivas. Unha das competicións máis atractivas é a Copa Suzuki neste caso. E seguro que aquí moitos coñecen a David Cortés e a Rubén Soto. Bueno, seguro non, segurísimo. Aí está David Cortés, Copa Suzuki. Imos de facerse unha preguntiña, porque claro, estamos falando co líder. Que tal? Como se chega a casa de líder? Pois moi ben, esperamos salir de líderes daqui tamén, que últimamente no Rally de Ourense non nos ten acompañado moito a suerte. A ver este ano, que vai. Que vaya moi ben a darlle duro, a ver se desta vai. Graciñas. Pois aquí tamén que se nos une un tal Bouso, coñecido por algúns aquí en Ourense polo seu traballo no mundo dos rallies. Continuamos con esta Copa Suzuki, esa copa na que, bueno, nas últimas temporadas ímolo botar de menos, pero claro, pegou un salto importante como é Javier Pardo. Agora está Juan Carlos Fernández e Esther de la Torre. Pois nada, moita sorte, que vaya moi ben. Dicíamos que botábamos un pouco de menos a Javier Pardo porque, bueno, foi o dominador clarísimo, non? Nas últimas edicións esta temporada deu salto a Europa e, bueno, está demostrando claramente que un dos grandes pilotos. Continuamos con Pablo Pazo e Ezequiel Salgueiro. Nada, que vaya moi ben, a disfrutar co espectáculo. Seguimos con xente que ven de lonxe. A verdade, se en Galicia hai moita afección, que podemos decir das Canarias, non? Organizan, a verdade, que un rally fantástico tamén. E aquí temos a Raúl Quesada, Daniel Sosa, das Canarias, grandes pilotos chegados desde Gran Canaria. Moita sorte. Os seguintes pilotos serán Alfredo Tames e Juan Luis García, situados, digamos, na zona media da táboa clasificatoria da Copa Suzuki. Aí temos a Tamés e a García. E nada, a dar espectáculo estes días por Ourense. Estamos agora con José Álvarez, Estefanía García. Tamén situados nesa parte media da táboa clasificatoria. Así que nada, José, Estefanía, moita sorte estes días. Pedimos a Mario González de Espourense que se achegue tamén para facer a saída, mentre estemos aquí arriba a José Antonio Martínez con Daniel González. E agora debería chegar pois outro dos pilotos coñecidos aquí por todos ou pola maioría, aqueles que lle gusta o mundo dos rallies, como son Diego Félix con Raquel Rodríguez,
como é de aquí hai que preguntarlle. Como chegades os dous? En coche. Ben, e non vos perdestes? No, se nos perdemos aquí, complicado, non? Octavos na clasificación, obxectivos aquí? Pois sí, estamos octavos, fixemos un 0 no Rally das Canarias e aquí non nos queda outra que luchar o Rally e intentar ganalo. Pois agardamos, a ver, verémoslo o sábado. Moita sorte os dous. Unha vez que sai Diego Félix, está agora Diego Campo e Álvaro Maza. Así que para eles comeza tamén este Rally Ourense desde Cantabria. Moita sorte. Seguimos Sergio Cuesta con Sergio Cancela. Ten algún problemiña para subir. Agora sí. Ven. Conseguido xa. Aquí se lle dá a saída a estes dous pilotos que están intentando enganchar cos de arriba. Moita sorte os dous. Estamos xa rematando os pilotos que participan nesta categoría Suzuki. Imos agora con Pere Enric e Marque Canals. Agardando a que cheguen, xa situados nas últimas posicións desta Copa Suzuki. Non ten máis problemas para subir, algún Suzuki teñen algún problemiña e nada. Moitísima sorte os dous, que vayan moi ben. Imos co penúltimo coche da escudería Suzuki, neste caso Luis Canales, acompañado de Irene Serrano de copiloto. Penúltimos agora mesmo na clasificación xeral de Suzuki, onde dicimos nas últimas temporadas, pois Pardo non tivo ningún tipo de rival. E rematamos o que é a presentación, porque quedan aínda varios pilotos, pero si a copa os pilotos da Suzuki, neste caso con Alfredo Sal e con Unai Conde, o dorsal 41, bueno, intentando subir posicións despois deste rally de Ourense, así que moita sorte os dous, que vaya moi ben. Ben, continuamos agora, unha vez que abandonamos tanto a Copa Peugeot como a Copa Suzuki, intentando arranxar algún problemiña aí na rampa de subida que tiñan algúns pilotos. Agora xa non debería haber problema. E seguimos con xente chegada das Canarias, neste caso Armiche Mendoza e Iván Santana. Clásico de competición, el cuchillo canario. Aí está todo unha declaración de intencións nese nome da escudería. E nada, Canarias, moita sorte. Continuamos agora con Renault Clio da escudería Miño Lugo. Así que xente tamén aquí da terra, con Clemente Alves e Adai Santiago. Así que se lle dá a saída e moitísima sorte. É dicir, que os coches agora percorren algunhas rúas da cidade, xa se dirixen ata Expo Ourense. Imos agora con Iago Silva e Francisco Javier González, que chegan do Bierzo, a Cabelos. Pois aquí temos os veciños. E nada, que vaya tamén moi ben, moitísima sorte.
E unha vez que saian chamamos a Chelo Bispo, que se achega ata aquí, e xa verán por qué. Da Escudería Ourense, agora é a vez para o Skoda Fabia de Julio Gutiérrez e José Antonio Freire. Así que nada, podes hablar ali, non sei si coñeces de algo a túa nai, Sí. Bueno, algo soa, non? Bueno, decir que neste caso Chelo, pois é a nai do piloto principal, e non só del, de Julio Gutiérrez. Correcto. Bueno, temos con nos a Laura Bonillo, con Antonio Martínez, con este Honda, que, bueno, son unha cousiña, unha preguntilla, porque única muller, si non me equivoco, piloto deste rally. ¿Qué tal? Muy bien, muy contenta de estar aquí con todos, la verdad. Unha responsabilidade maior por ser piloto nun mundo onde hai moitas copilotos, pero non tantas pilotos. Hombre, cada vez hay más pilotos y estoy muy contenta de que las haya. Es lo que queremos, fomentar el crecimiento de las féminas en el mundo de la competición y creo que lo estamos consiguiendo, así que contenta. Pues muchísimas gracias e moita sorte. E agora imos co último piloto, con él imos pechar o streaming da Federación Española de Automovilismo, pero nos continuamos, con este dorsal número 48, tamén da Escudería Ourense, José Luis Álvarez con Francisco Souto. E como dicíamos aquí, a Federación pon o punto final a emisión en directo desta ceremonia de saída do Rally de Ourense a 55 edición. Bueno, outro dos pilotos tamén importantes, coñecidos aquí da Escudería Ourense, neste caso con Pablo Blanco, con Jaume Bautista, e unha das grandes promesas deste campeonato, aunque lle desexamos moitísima sorte, que aquí hai moitos ollos postos. Bueno, pedimos ya a José Luis González, alcalde de Amoeiro, que participe tamén desta ceremonia. E imos agora, pois, cun rapaz, con Toño Gómez, con Noel Claro. Aí está Toño, que leva, pois, unhas poucas participacións aquí, nada menos que 24, así que coñece perfectamente este rally, unha institución, unha das persoas máis importantes aquí en Ourense no mundo dos rallies. Aí está Toño Gómez, Escudería Ourense. Ímonos agora ata o Carballiño, pois con outro que acaba de empezar agora, Javier Paz, Así que nada, sorte nesta nova andaina. Bueno, estamos falando tamén dun clásico, non, dos rallies desde hai moitísimos anos. Imos agora co Subaru Impreza, neste caso de Jorge Coca e Diego Vázquez. Aí temos a Jorge Coca, Manuel Cerdeira, o alcalde do Irixo tamén. E nada, escudería, máis da Escudería Ourense, que, bueno, pois, lóxicamente hai un montón deles, así que adiante, moita sorte. Agora cun Peugeot 206, tamén da Escudería Ourense, ahora prácticamente todos pertencen á cidade das Burgas, a Escudería de Iki, Miguel Álvarez e Alberto Rodríguez. Pues nada, que con este Peugeot 206 pues intentarán divertirse e divertir a todo o público. Moita sorte e adiante.
máis Escudería Ourense, outro Peugeot 206, neste caso Héctor Forneiro, José Luis Barcia. Estáse deleitando por aí adiante co seu motor Jorge Coca, moita xente coñecida aquí tamén. E agora Alberto González e Jesús Calvo. Moita sorte. Adiante, pedimos agora outra vez a Rosendo Fernández que suba. Bueno, mentres aquí pues andaba agasallando, ¿no? Alberto González coa súa gorra. Amigos e coñecidos. Continuamos, Escudería tamén Ourense, Rodrigo Rodríguez con Manuel Ledo. E ese osiño de peluche que leva atrás, que dé sorte. Que vaya ben, a disfrutar. Pasamos do BMW, neste caso Ford Fiesta de Óscar Fernández e de Adrián Taboada. Aí temos a Óscar Fidalgo, Taboada. En la siguiente. E temos agora co Ford Sierra Cosworth, pois Juan Carlos Villanueva, Marabú. Creo que tamén o coñecen moito por aquí, xunto con Quique Costa, Marabú. Pois a dar espectáculo. Moita sorte. Chamamos a José Carlos Valcárcel, alcalde de Barbadás, a José Luis González de Amoeiro, mentres que temos aquí xa arriba o Renault Clio. Sergio Vázquez Pumo, Diego Rodríguez Ares. Aquí chega, a tempo para dar a saída. E nada, Sergio Vázquez Pumo, Diego Rodríguez Ares. De Pontevedra, moita sorte. Pois temos agora a Mourelos e a Peña tamén, pois da chegados de Lugo. Así que nada, polo miño todo, para baixo. Moita sorte. Era un Suzuki, ahora imos con outro Suzuki Swift Sport da Escudería Rías Baixas, neste caso, con Cándido González e Ricardo González. Xa sabemos, aclaran que non son familia. Pois nada, que vaya moi ben. Moita sorte. Volvemos a Escudería Ourense con Jaime Sampil e Alejandro González. En este caso, pois, cun clásico, non? Este Renault 5GT Turbo. Non pode ser... Xa ven, dándolle duro xa antes de empezar. Lume, lume.
Pues deste clásico Renault 5 Turbo, volvemos a un Peugeot 206, Escudería Ourense con Adrián Rodríguez, con Antonio Vázquez. Adrián Rodríguez agora, Antonio Vázquez. No, acaban de marchar agora, son Manuel Alén e David Rial, Escudería Surco. Damos ya saída. E unha vez que saian, pedimos a Chelo outra vez que se achegue. Imos cun Citroën C2. No, con Suzuki Swift, neste caso con Manuel Gutiérrez. Para aí un momentiño. E que tenga Chelo a súa nai tamén, que por partida doble pois ten que ou sufrir, non sabemos, polos seus fillos. Chelo, sufres ou disfrutas? Sufro y disfruto, pero por ellos, que acaben el rally y que todo salga bien, que es lo importante. Eso se trata, gracias. Vimos agora con outro Suzuki Swift, estamos entrando pois nos últimos pilotos deste 72 que participan na edición 55 do Rally de Ourense. Aí temos a Martín González Gallego, Raúl González Gallego, que algo deben ter entre eles, así que moita sorte os dous. Pola Escudería Lointra, outro Citroën C2. Son Juan Manuel Vitorino e Daniel Soto. Escudería Lointra. Moita sorte e a disfrutar do rally. Entramos xa nesta recta final con Marco Antonio Montero, Hugo Varela, Peugeot 206, tamén Escudería Lointra. Xa fai calor agora, estando de noite, non queremos pensar o que vai ser o interior dos coches mañá e pasado. Telmo Ucha e Carlos Valcárcel se poden tomar aquí o relevo. E aquí repetimos con outro clásico, con Juan Carlos Ramos, Sergio Suárez e outro Renault 5 GT Turbo. Para todos os que lle gusta o mundo dos coches, pois este é unha referencia, evidentemente. Escudería Ourense, volvemos a Lointra. Juan Manuel Carballo, Ismael Iglesias, cun Fiat 131. Este sí que un dos clásicos, Fiat 131, co dorsal 67. Moita sorte con este clásico entre os clásicos, o Fiat 131. Continuamos con David Gómez e Silvia González. Daniel e Silvia. Con este Peugeot 206, moita sorte.
Continuamos agora cos Cardoso, Fidalgo, Eliseo e Gonzalo, tamén cun Peugeot 206. E aí temos os Cardoso xa entrando nos últimos pilotos que van participar no Rally de Ourense. Que suba o presidente da Federación, Manuel Abelló. Toca agora o Citroën AX da escudería tamén Ourense, Ángel Dacal e Joel Pereira. Estamos xa nos 5 últimos pilotos. E, bueno, intentarán facelo o mellor posible, chegar enteiros aquí a Ourense o próximo sábado. Outro Citroën C2 con Héctor Mosquera e Rocío Expósito. E imos xa cos, creo que 3 últimos. Sube aí o BMW de Benito Alonso e Sandra Amaro, escudería do Carballiño. Moita sorte, que vaya moi ben. Un máis, Raúl Delgado e Carlos Novoa, con outro Peugeot 206, tamén da escudería Ourense. Que vaya moi ben e a rematar o rally, non? Moita sorte. E xa imos poñer aquí o punto final co último piloto da escudería Luintra, neste caso cun Seat Marbella, Daniel Carballo e Juan Francisco Rodríguez. Pois moita sorte con este Marbella, que vaya moi ben. Bueno, conseguiu baixar enteiro. E nada máis, moitísimas gracias a todos por estaren aquí. E lembren as citas de mañá no shakedown, a clasificatoria da mañá, e despois xa pola tarde, pois os tramos de Amoeiro e de Irixo Boborás, por suposto, o nocturno a partir das 10:30 da noite, pois desde a Policía Local na Ponte, Concepción Arenal, 2 kilómetros de espectáculo. Grazas e boas noites. Pues hasta aquí esta ceremonia de salida, esta 55 edición del Rally de Ourense, este primer plato fuerte de esta prueba ourensana. Mañana más a partir de las 5 de la tarde en Telemiño, el tramo de Amoeiro en directo, el tramo urbano de Ourense y las mejores imágenes del shakedown, de esta ceremonia de salida y del tramo de clasificación. Nos vemos mañana, 5 de la tarde en Telemiño. ¡Hasta mañana! Estación de servicio Reza, pensada para usted. Tren de lavado para coches, autobuses, autocaravanas. Espacio para lavar bicicletas y nuevo lavado manual con espuma.
Si quiere sentirse cómodo y con todos los servicios que puede necesitar, esta es su gasolinera. Estación de Servicio Reza. Nos distingue la atención al cliente. Gracias. Soas ou acompañadas, hai mil maneiras de comer mariñeiras e cero de resistirse ao seu increíble sabor. Galletas mariñeiras da Vega.